Ibihe byiza twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze by'umwihariko uyu ni wa mwanya tubategurira ndetse kandi tukabagezaho amakuru abagezweho ndetse n'inkuru ziba zidasanzwe ziba zasohotse mu bitangazamakuru babigiye bitandukanye yaba ibivugwa mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Muri aka kanya rero ni inkuru mbi kuri leta ya Iran, aho mu by'ukuri leta ya Israel imaje kwemeza ko yongeye kwica umuyobozi w'inama y'umutekano ya Iran. Ni inkuru y'incamugongo kuri leta ya Iran, ikaba insinzi kuri Israel ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika. Ibi rero byatangajwe na minisitiri w'ingabo wa Israel Kenz. Uyu rero akaba yatangaje ko umunyamabanga w'umutekano w'inama ya Iran Ali Larijani yiciwe mu gitero cyagabwe i Thailand mu ijoro ryakeye ku munsi w'ejo ku itariki 16 mu mwaka 2026. Minisitiri Kenz yanasobanuye ko umuyobozi w'umutwe wa Basiji ushamikiye kuri leta ya Iran Gholam Reza Soleimani nawe yiciwe muri kino gitero. Ubutumwa rero bwa Israel Kenz bukaba bwagiraga buti Larijani ndetse n'umuyobozi wa Basiji bakaba bishwe mu ijoro ryakeye basanga ikuzimu umuyobozi wa gahunda y'abicanyi Khamenei ndetse n'abandi bo mu ihuriro ry'abagizi ba nabi. Ayenga rero na magambo yavuzwe na minisitiri w'ingabo za Israel Kenz. By'umwihariko rero igisirikare cya Israel IDF kikaba cyaje kwemeza ko kiciye Larijani mu gitero kidasubirwa cyangwa se mu gitero kidahushwa. Iki gitero kikaba cyari gishingiye ku makuru y'urwego rw'ubutasi ubwo rero yaraherereye mu murwa mukuru wa Iran muri Tehran. By'umwihariko rero iki gitero kikaba gishimangira ko muri kino gihe yakoraga nk'umuyobozi wa Iran w'ikirenga yagiye mu mwanya wa Ayatollah Ali Khamenei. By'umwihariko rero konti ya Larijani kuri X ikaba yakomeje gukora nyuma yaho bari batangiye kumubika, ariko mu masaha y'isa 5 z'amanywa ngo ni kuri uyu munsi ku itariki 17 Werurwe 2026 yanyuzeho ubutumwa buha icyubahiro abasirikare ba Iran baguye mu bwato bw'intambara bwa Elisdena bwarashwe na leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na Israel. By'umwihariko rero ubu butumwa bukaba bwagiraga buti bazahora ku mutima wa Iran ndetse kandi urupfu rwabo ruzakomeza kuba umusingi w'ingabo z'igihugu mu myaka myinshi izaza. Ndasaba Imana ishobora byose guhaba bayihowe imyanya y'urwego rwo hejuru mu ijuru. Ayo ngaro na magambo yatangajwe na leta ya Iran binyuze kuri X y'uno mugabo warumaze iminsi ari mu kimbo cya Ayatollah Ali Khamenei wishwe na leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na leta ya Israel. By'umwihariko leta ya Iran ntirahakana cyangwa se ngo yemeze niba koko mu by'ukuri Larijani yaba yiciwe muri kino gitero cy'ingabo za leta ya Israel zagabye mu murwa mukuru Tehran. By'umwihariko rero ibinyamakuru byinshi byegamiye kuri leta ya Iran nabyo ntacyo biravuga kuri kino gitero leta ya Israel ivuga yuko yishe Larijani. By'umwihariko rero perezida wa Iran Masud Pezeshkian uyu rero akaba yaragize Larijani umunyamabanga w'inama y'umutekano muri Kanama mu mwaka wa 2025. Izi ngizi rero ni inshingano yabangikanyaga nizo guhagariraho umuyobozi w'ikirenga muri no nama, aho yarahagaririye rero umuyobozi w'ikirenga Iran wishwe na leta zunze za Amerika ndetse na Israel Ayatollah Ali Khamenei. Kuva rero mu mwaka wa 2005 kugeza mu mwaka wa 2007 Larijani yabaye umuyobozi w'itsinda rya Iran ryari mu biganiro ku biganiro rero bikubirebana n'ingufu za nuclear. Kuva rero mu mwaka wa 2008 kugeza mu mwaka wa 2020 yaje kuba perezida w'inteko ishinga amategeko ya Iran. Kuva rero intambara ya Amerika, Israel ndetse na Iran yatangira ku itariki 28 Gashyantare 2026 Ali Hussein Khamenei uyu nguyu wari umuyobozi w'ikirenga wa Iran akicwa. Larijani niwe rero wahise ushyira imbaraga nyinshi cyane mu kwibasira impandi bahanganye yifashishije imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. By'umwihariko rero urumva ko mu by'ukuri niba koko ari byo Larijani yaba yishwe na leta ya Israel, leta ya Israel yaba ikomeje kugenda icumugongo leta ya Iran, aho mu by'ukuri yemeje ko yishe umuyobozi w'inama y'umutekano ya Iran. Ayo ngero n'amakuru yatangajwe na minisitiri w'ingabo wa Israel Kenz, aho yatangaje ko umunyamabanga w'inama y'umutekano ya Iran Ali Larijani yiciwe mu gitero cyagabwe i Thailand mu ijoro ryakeye ku munsi w'ejo ku itariki 16 Werurwe 2026. By'umwihariko mwibutsa ko nimba rwo mbere ugeze kuri no muyoboro wa YouTube channel mutakora subscribe rebo hasi ukande subscribe ndetse kandi bikukanda kozogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Ngende tsira mumza andi makuru agezweho nkangaha ni mukanya.